Keng pati nga pong pamamasada keng dalan niya kukunan ng jeepney driver ay Kiko ay natutong lagyo, yung kayang pantustos keng pamangailangan daw miyasawa. Makanini na ing meging biyena ng 61 years old tamong kabalen, kilubla ning 20 banwa, kaya rin ang meg-retire keng pamangobra keng opisina. Makanyan pa man, medong nga ikiko ka rin meg consolidate prangkisa, lalam na ng Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program. At tanda ng may pupusin niyang milabas sa April 30 in consolidation ang metong kareng requirements para king may sabing programa na ng gobyerno. Makaing interesado kanini, paninayan ko na mo itang makapamasada. Nung sa akin ko yan pwede. Kasi kaburitang programa niya may kiyabe. Aparte king alina na maging bandiing unit ang manewana nung sakali, swelduhan na lamo rin kanu, oras linob lang kooperatiba. Wala kain na lamo, empleyado na lamo, operator, swelduhan na lamo. Yan naman mumunan diling kahit tali. Gawanda na kayo mong swelduhan. Ala na kang chance ketang ating kang sarili may oras mo. Sarili may sakin mo. May dinanlamo namang 15 days a grace period ding ang jeep ni driver at operator, haali makakonsolidate, may pupus inyang May 15. At ngeni, mamasado ay pamurin kanu ikiko anggat may babawalan, lakwas na't alaya pang aliwang pikwa ng kabiyayan. Umisip ganitang aliwa kong kapanintunan, potang alay kay. Siyempre, yung edad ko yung kain Gawa na kami mong discarding pangayamikan. Siguro, mo pa mag-drive in baluming obra. Agpang keng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, inumpisan na impamandakap ka rin mamasadang kapag consolidate prangkisa, niting May 16, uling lulto ako lorum no kanureni. Samantala makasadya naman kanu yung Department of Social Welfare and Development o DSWD, ang mamia assistance ka rin apektado king PUVMP. Manenaya lamang direktiba ang pong guidelines iba't king Central Office. Ako, ingke kayong talasuyo. Liana Kanilaw, ating pusong makabalin.